teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Yuk ikuti Habibi yuk teman-teman, mencari di sawah teman-teman. Wow, di sini sawah ada apa ya teman-teman? Wow, banyak rumpuan, daun teman-teman. Wow, di sini ada mobilan teman-teman. Ada mobil pasir teman-teman. Wow, ada mobil terus kebakaran teman-teman, sama bus tayo teman-teman, sama mobil air teman-teman, sama mobil pasir lagi teman-teman, sama mobil molen teman-teman. Wow, sama yang ada yang ngangkat pasir teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Di sini ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada boneka Squid Game teman-teman, sama boneka Boba teman-teman. Wow, ayo kita ambil ya teman-teman. Wow, kita taruh sini. Wow, di sini ada Mickey Mouse sama ondel-ondel Betawi teman-teman, sama Marsha teman-teman. Wow, ayo kita ambil teman-teman. Wow, yang Marsha ketinggalan teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, ada apa ya? Wow, di sini ada Upin Ipin teman-teman. Wow, di atas keranjang teman-teman, keranjang sepeda teman-teman. Wow, kita ambil ya teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dari teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.